Ababhani bomakhalekhukhwini inkampani yaka-MTN iphakamiseke lihlelo lokuthiwa i-MTN Sisonke. Lekuhlelo ekutheni leliconze ukuthi linakekele tonke izidingo tebantfu, ikakhulu bantfu labaphila nako kukhubazeka. Kanti-ke kuthiwa lihlelo leli litacale liboke bona-ke bantfu labangakwati ukukhuluma nebantfu labangeva-ke etindlebeni. Lo msebenzi-ke bokade-ke uphakanyiswa khona-ke e-School for the Deaf kuMathetha. Enkulu welive lakangwane imphunga Themba Masuku ngeliphimbo la Moses Vilakati loyindvuna-ke litiko tekuvakasha lapha-ke eveni lakangwane ubonge kakhulu lenkampani yaka-MTN ukuthi yende leli hlelo leli ngoba wonke umuntu kufuna-ke asitakale. Manje kakhulu umsebenzi lowenziwe nge-MTN lela lapho asafake luhlelo lokuthi nalabo labaphila nekhubateka ikakhulu laba labangeva uthi nabo sebangathola lusito ka-MTN. Uqaleke nangekokuthi afundzise le staff sakhe lesilebu lama-service centers kokuthi labantu nabeta batocela lolusito bakwati kokuthi laba labasitako balwati lolwimi lokukhuluma. Lesikukhanza kuhle kakhulu ngani ngoba labanye babo bebaye bathi nabathi bawufuna idatha ukhanze ukuthi bona babaniketa kokuthi bebangashaya bona kanti nabafuna ukuthi sifunela ukuthi siyoshaya babanika bodata ukhanze ukuthi ngilendzaba ukuthi akukhonakala lokukhulumisa Umphathi waka-MTN uthi kuyinhloso yabo-ke bayinkampani yaka-MTN ukuthi bende-ke siqiniseke ukuthi wonke umuntu bayamnakekela lapha-ke eveni lakangwane, kungabi ukuthi abantu lamaphila nako-ke kukhubazeka bona bangalitholi-ke lisito, kungake babone kufanele ukuthi bende leli hlelo leli. MTN sine-objective lesiqalile kulo mnyaka sithi Ambition 2025 ineticubulo letiningi. Lesinye lesicubulo sithi emakhasima ethu onke kufanele siwanake kungabe ukuthi avelaphi lesikubita ukuthi inclusive, so kusho ukuthi wonke customer noma be kukhubazeka noma le customer lelinjani kufanele silinake. So sineke ukuthi asesibukede inhlangothi teMaswati la khona singakhona kubabambisa eMaswati. So nasisabuka-ke sibona ukuthi kungcono siqale ngalabo labangeva nalabangakhulumi. Landvuna nkulu-ke ngalo kweliphimbo lendvuna elitiko tekuvakasha umhlonishwa Moses Vilakati ucale wabonga kakhulu ngokuthi-ke inkampani yaka-MTN ithathe-ke tisebenti tabo-ke ihambe yotifundisa ukuthi kukhulunywa kanjani-ke nebantfu labangeva-ke endlebeni nebantfu futhi labangakwati ukuthi-ke bakhulume. Endzabeni temsakato yeMaswati Channel, ngingigeri Carlos nguMathetha.